Rimarininchi. Rimarininchi. Punchaupa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa. Masua malulia magelia llaqtanchik awqankichik awqilaykuna pallaykuna kay qayariki chaykaramuchkanchik revista semanal Rimarininchi nisqan programallanchikwan qhichwa siminchikpi warikunapa inkakunapa rimakuyllanpi chaykamuchkanchik a través de redes sociales, plataformas digitales wawqichalay panichalay chaynaqa kuskancha kusunchiñay willakuykunata chihap challasunchik wawqichalay panichalay imayna haykalay kachkankichik kusqachu llakisqachu ñakunantarikullachkanchik chunka pichqan febrero killa wawqilaykuna pallaykuna chayñata rikuranchikpas 8:11 de la noche narik wawqilaykuna pallaykuna oranchikpas pasaykullachkan pasaykullachkan apurrawchallaman wawqilaykuna panichallaykuna kunariki rimarisunchik ari haynapunchu nirqanchik ña kay haynapunchu haynimpa viernesta kay martes punchawta wawqilaykuna pallaykuna qhawarichkanqaku kay qhiri hinallachu sigikunqa ripuchakunqachu imaynay wawqilaykuna pallaykuna ripuchakunqachu imaynaya entonces ahí está wawqilaykuna pallaykuna chaytariki qhawarichkasunchik rikaw chayñatariki chaynallataq kachkan mejor cantumanta qhaliyasunchik wawqilaykuna pallaykuna willakuykunata ya cantumanta qallarisunchik willakuykunata rikaw naspanchik ya chiqapchaykullasunchik kay willakuy chayarimun riki wawqilaykuna panichallaykuna kay mayo mantayo mayo wichuykamullan riki ayata aya rikuriron kay mantaro mayupi wawqilaykuna pallaykuna kay allqu machay nisqanpi rikaw kay distrito Marcas provincia Cobamba chaypi riki ruraku warmapata rikaw nichkanku chay warmaq manachu qayninpa warmata maskachkanku iskay warmakuna risqa challwaq chay challwasqankupi huknin yakuman yaykuspa qhipatin hukninpas yanapaq yaykusqa chaypi manachun iskaynin chinkarunku ayllukuna maskachkarqaku atiriki wawqilaykuna pallaykuna chay aya ña riki rikusqaña kachkarqa ña mayupatami pero mana riki pipas maypas rispa challparamuspa apakamunallachu riku ayllu kaspapas rikaw porque kaypiqa autoridadkunaraq qhawarinan autoridadkunaraq riki kunan fotokunata videokuna chaykunata grabaykusparaq chay levantamiento de cadáver de acuerdo ley chayta rurananku entonces chay lluqsiramusqa wawqilaykuna pallaykuna rikuramusqa mana autoridadkuna apurawmanchu pawallanku y yachasqanchik hina kay punchakunaq parakachamuchkan hinaptinsi kaqlla wawqilaykuna pallaykuna chay chinkaru mayo rikurikamuspa apakun ari hayninpa ichkarqanchik kay iskay warmakuna chinkaron Teodoro Víctor Quispe Wilmer Márquez Hurtado iskaynin chunka tawa watachayuq wawqilaykuna pallaykuna kay Cachimayuman claro kay Cachimayo mana Mantarochu no Cachimayo maw
Kay Cachimayo, marico, augilaykuna pallaykuna, más o menos, riki kay Wanta, Marcas, chay, lao pericao, chay pasakurqa wawqillaykuna pallaykuna, challwaq rirqaku kay warmakuna, como ña vacacionpi kachkanku, veranopi, ni charikaku challwamusunchik bañakuyna nispi chaynapi aparachikurqaku riku wawqillaykuna pallaykuna. Pero kunan riki rikuramurqa chay warma wampumusqa rikaw, wampumusqa manata riki wampumuptin riki mana pipas apuraman chalpaykunchu, aunque sea yaku patanmanpas wataykuspamiki waskan wataykuspa o haytuwanpas wataykuspa aparunman karqa rikaw hinaptin autoridadta qayaraku y mana autoridadkuna apurawmanchu rin hinaptin chay kaqlla ayata apakun chay ayllukuna rikunan riki astawan rabiasqa kachkanku awqillaykuna pallaykuna. Y kaqlla aparun niskanku wañushqata kaqlla aparun. Y chayna llaki kachkan wawqillaykuna ayllukunapaq riki mas llaki rikaw. Mas rimari wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki kay Wantalawpi ciclistata riki camioneta sarurullanman kasqa atropello o embestida ninkuta rikaw chay pasakurusqa ari kay Huamangamanta wakwantaman y wantawan kay Huamangaman achkam kay bicicletapi rinko kutimunku de puntamanta pacha chay incluso como deporte tena rikaw Lorango wakeqa chay deporte tenawaspa paseakuq rinku rikaw bicicletallawan waqmarinko y kutirimunku, ¿no? Y chayna bicicletawan purichakuqta riki carro sarurun wawqillaykuna pallaykuna kunan riki kunan tarde altura distrito Higuaín nisqanpi chay bicicleta apaq riki claro bicicleta chantin tanqayku hinaptin riki anchallaña takapasqa chay múltiples lesiones nirqa bicicletamanta wichispallapas takakunku rasmillakunku wawqillaykuna pallaykuna pero sichun carro tanqaykunqa hinaptin astawan ña riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata bicicletallampas riki perderachipun bicicletallantapas wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki pasakurun más o menos la 1 de la tarde kay kilómetro 346 carretera longitudinal Sierra Sur ninku chayna sutio chay ruraqsi kachkan riki kay camioneta Hilux ña placantapas kaqay apiykullasqaku U1M744 entonces kay placanta riqsirunkuña ña riki apiykunqakuña rikaw chay bicicleta riki richkarqa riki qhipanta rispan hayparun y hina chay kikin waklawllaman riqta riki o kutimuqta mejor dicho kutimuqta porque Wantamanta kaylawanpas riki kutimuqmi entonces kaylawan hamuq riki chay bicicleta karqa y chay camionetapas y chay qhipan hayparamuspan riki tanqaykullanman kasqa ninku riki wawqillaykuna panchallaykuna y kay bicicleta purikuq riki llakiypi tarikullachkan paysi riki kanman kasqa kay tayta Omar Pariona Quispe kimsa chunka huk watachayuq riki pay inicio grave tarikullachkan nichkanku kay hospital emergencia de Wanta nisqanmansi aparullanku lesiones policontuso miembros inferiores que más kay mujunlawkunata riki takarukun wawqillaykuna pallaykuna chay marca Trek color azul chay marca Trek imayna chay haykata chay marca Trek kuistakullan a ver vamos a calcular wawqillaykuna pallaykuna a ver Trek ningrikaw marca Trek Marlin kasqa riki achkaman kasqa wawqillaykuna pallaykuna so cuesta como Monarch kay marca Trek wawqillaykuna pallaykuna son bicicletas Monarch y chay bicicletakunaqa cuistasqa kanpas son bicicletas especiales de carrera wawqillaykuna panichalyaykuna chachallaw ya kay bicicletaqa kay Trekkunaqa cuistakullasqa carromantapas más raq wawqillaykuna pallaykuna un bicicleta, a ver, ¿dónde está el Trek? A ver, Trek. Slash rail full con hayan Trek tanayko sunchik.
Nachos cancho chay. Ahí está, trek. Haikan cuestas huk trek waujillaykuna pallaykuna. Bicicletas especiales de carrera marca Trek. 20.000 soles waujillaykuna pallaykuna. 20.000 soles, o sea, más que un auto ya segunda, ya igual, ¿no? Igual, ¿no? Claro, con anja $10.000 kachka musuk chakona, claro, musuk chaka bicicleta, ricao. Yo anja mau que carro antagma topachis jani, más que auto, ¿ya ves? 19.999, bueno, 20.000 ya mi cheja redondeado, incluso chay Trek, cheja por remate, pero por remate caspaps musuk ya. Precio normal es 39, casi 40.000 soles. O que le con acá hay marcas Trek. Acá hay bicicleta con marcas Trek que son especiales. O que le con especiales. Entonces, hay bicicleta chayanta. Haré que. O que le con Perrera chipón. Chay chipón, haricao. Precio, a ver, un Trek, ¿sí? 40.000, entre 20.000 y 40.000 waujillaykuna pallaykuna más, chay implemento con una banga, cuesta kullasqa waujillaykuna pallaykuna. Marca Trek, chay marca chantapas churaykamungura waujillaykuna pani challaykuna. Chay siri que ña como camioneta rexerunku rikao. Si camioneta terexeronco, ña placanta pues caja chakchuykamunchik ña. Chay que pay pasó tenga Teófilo Vivanco Lobatón 64 años, machuñam casca pasado. Manarico emacoracho ricao, taj teléfono parlagos parer gauclaut jagos, bicicleta recta manaricos a paror jarico auge llegona palegona. Pay tarique detenidos para parollanco por presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones culposas, ¿no? Ay, chaita tarike javari kuchkan, mamá abogada Sheila Galindo Ludeña, fiscal corporativa de Huanta. Chay camioneta, chayanta bicicleta kachkan comisaría P para diligencia de peritaje. Chay bicicleta pa retening cuadro. Chay cuadron, chay si doblacoron, punta yantan ñataj pawaron mancasja, mamaya, maina fuerza vara, chay tarwaro larga, chay camioneta, no tenga hasta que bicicleta ya pues ya no perden camaricao. Marre mare oje llegona pa llegona marre mare kay nichkanko kay mamma keiko taja kay elecciones man jorgoronga cochos me nichkanko. Imainampi chay hoja de vida nishampis mana haré que sumaktacho giljasja, o sea llulla kurusja nisunchik mejor. Llulla kurun mankasja chay hoja de vida nishampi justamente chay tan niskanchi mana sumaktacho giljasja rikao. Llullata giljarusja. Información vincula sobre su vínculo con dos empresas. Según fiscalización de Jurado Electoral Especial Lima Centro, chay perique nichkan declaración jurada pe bienes y rentas y maconamanta un gananki, chay perique ning waujillaykuna pallaykuna no tenía información por declarar. ¿Ya ves? Solamente que el partido político ya tam dirigen, pero país vinculas hakachkan kay iskay empresa kunaman chayta tareron kay jurado electoral especial y kay kaykuñataq mana churasqachu ña kachkaña kay informe número 07-2026 LHD jurado electoral Lima Centro 1. Bueno, chay 11 de febrero kay nimpallaraq chay informe lluqsiykamurqa. Incluso Nichkanko, Kunan Mañachkanko, Superintendencia Nacional de Registros Públicos, más existe como SUNAR. A ver, mama, Keiko pa iman kunataj kachkan, porque hoja de vida peja mana iman kasjan tam churaramusja, nisparico aujillaykuna pallaykuna, entonces iman kunaraga, rikuremungaga. Ojalá echa, huchanguna taros para que eliminaron manco, pero kaita jurado electoral especial rachka.
y pima más tajkaita jawapachkanga porque apelanja chay resolución ta en atengariki kay jurado nacional de elecciones ricao achkataña incluso Mario Vizcarra tapas jorjororgan aquejkuna tapas jorjororgan chay Patricia Chirinos tapas jorjororgan jurado electoral especial pero imata pasa con un jurado nacional elecciones koti karachin ricao y seguramente chay fichapa solucionar orga que chay problema con atari chay problema carga ñan con anga solucionar o que ni coña nis parigao y quizá kay nangako pues mama que igo patap sare taris kan kora jare que chayraj me churach cargani con anga ñam churas gaña ni mas papas a tikra en kakorikao chay teriko oje con a pan ni chaya con una gachkan cherikao carnaval timpo naptingrique como carnaval timpo kas jangaraiko ojillaikona pan y challaikona carnavalero chikona que takichakonata rora y caramón kokay político chikonapa con trampe principalmente Acuña y Geri ojillaikona pan y challaikona incluso cagaya periódicos de Lima paikona niskanko comparsas de carnavales Ayacucho chay copla conato sea chay taki conata ninchillao coplas ningomigo ay César Acuña pa contrampe kainata takin con ispao mentiroso comodín traicionero manchellacho y kay jeripa contrampe pa a ver jeripa contrampe ka oyaricha son chico ojilagona pallaigona jeripa kay contrampe pajerín nispachis que taquichata taki kuchkan kurika a ver vamos a escuchar un ratito maejin takay taki taruara mora contra tachibolas pajerín contra tachibolas sino su culito no mira su cerebrito sino su culito. Ahí está, fuerte los aplausos para la comparsa. Ay, taki chagonata político chicona con trampa está contra Acuña nincori que mentiroso comodín traicionero mientras Jeri Pagñata Jeri contrata chibolitas no mira su cerebro mira su culito ni oiga taki conata roamonco ay chay nunca hay carnaval pegrico que con una película aparte hay programa peninchiri guajara carnaval nispi chay que manda lulacho si no si chay nam siempre sotin punta manta pachapas ricao man ya sentí un equipacho si no chay nami que echas hanchi ricao pero hay carnaval timbu peja caena atipanaco y cancha atipanaco y michay coplas ricao ya chay San Juan piña ta manacho San Juan nisparicao chay tratanaco ya chay tratanaco y naricao pero chay piña da mi tratanaco pero que jamana tratanaco y si no carnaval coplas carnavalescas rico aujile con boleta acá que chorega mon chicao que a ver ricuchacuchón y allapa paji contrate chibolas no mira su cerebro mira su culito nispara. A ver, vamos a escuchar una vez más, este está medio gracioso, pregón. Pajerí contra tachibolas. Pajerí contra tachibolas. Sino su culito, no mira su cerebrito, sino su culito. Ahí está, fuerte los aplausos para la comparsa de Ciencias de la Comunicación, también de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Contra tachibolas, no mira su cerebrito, sino su culito, no mira su cerebrito, sino su culito. Bueno, creo que está aquí con una plaza, bueno. Quizás va que con una dama nos gusta un kichichay con noviaria de que etapas, pero como que hay político en chico una pa contra pecha taki con bueno, chay na poder chay buscan chay rato, ricao. Acuña pa contrampe y chajare que mana taki kunicho taki tari kunicho ni mataki kunicho
tarikunichu awqillaykuna pandilla tarikaw chay taquillata seguramente pajaringon minchakunapaq chaqchuykaramunqaku pero ña nishkanku ñakaqayaw kay Acuñap contrampipas igual politikunchikkunapa contrampipas ari mama Boluarte kaptinpas karhamika dina asesina nispam ataqueykunata riki ruamuqku awqillaykuna panchilaykuna ma rimari wawqichalay panichalay ma rimari chayta qhawaykунchikña anchayniyataq riki kay Rospigliosi wawqillaykuna pallaykuna Rospigliosi yachasqanchik hina riki kay mama Delia Espinosata payqa terrucam nispa nirqa chaymi mama Delia Espinosa primero mandaykurqa cartachata corrigikuy tayta nispa natimeke imamanta ñuqa corrigikusaq nispa astawanraq caprichakuspanku kay mama Delia Espinosata riki kay congresopi qurqurunku wayta riki wawqillaykuna pallaykuna kay Rospiglosipa umallisqa pero inalla chay proceso kachkarqa por delito de difamación wawqillaykuna pallaykuna hinaptin riki kunan chaqaya poder judicial nikurun kay Rospigliosita wiraqucha Rospigliosi audienciata muraykusunchik kay martes 3 de marzo así que kay marzo killapaq audiencia kachkan 2 de la tarde pa wawqillaykuna pallaykuna y chay riki chaypi imataraq ninqa kay Rospigliosi aunque wakaq medio de comunicación kuna nishkaña eta justicia Rospigliosi en la mira Rospigliosi se va a la cárcel tokoyta publicamuchkanku wawqillaykuna pallaykuna kayqa riki primera audiencia yaraqmi y seguramente kay puririnqa riki kay juicio oralmanchu yaykunqa imaynaya y kay martes mana sino sí martes 3 de marzo marzo toparusqataqmi entonces kay semana huknin semanallaña wawqillaykuna iskay semanallaña faltachkan iskay semana iskay punchawchanaqa martes kamaq porque kunan domingollapira kachkanchik entonces chaypi hawarisqa kachkan wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq abogado ningrika kaypi nishkan wawqillaykuna pallaykuna según sichun mana conectakunqachu kayna nishkanku según resolución conectakunan obligatoriamente mana kunanqa riki chay audienciakunaqa kan presencialchu sino virtual kunanqa paytaq solicitachkanku audiencia virtual kay martespaq kay internetllanta conectakunan chay nishkanku sichun mana conectakunqachu martesta declarasqa kanqa como reo contumaz y sichun chay pasakurunqa hinatinqa poder judicial se aysarachimunman aycha jarachanmanta wawqillaykuna pallaykuna chayñataq nichkan riki kay abogado Humberto Abanto payriki nichkan citasqam kachkan riki bajo advertencia de ser reemplazado por un defensor público mamalay mama entonces sichum claro abogado kachkan riki kay tayta Rospigliosipa kay procesopi pero nichkanta payta hurqurunmankum hinaptinmi chay defensor público yaykurunqa chay defensor público riki mana munasqanman hinañachu defendenqa nispa nishkanku wawqillaykuna panichalyaykuna ojalá riki justicia kanman kay Rospigliosi riki anqakunata riman wawqillaykuna pallaykuna politikunchikuna total rikurunku ya kunan tiempo manañam kanñachu chay moralidad nisqan manañam kanñachu manchakuy penqakuy wawqillaykuna pallaykuna runakunaqa imatapas rimakachanmi atisqanta chaqay mana protestapipas tukuyta rimaqku atisqankuta mana tupaqkunata wawqillaykuna pallaykuna mana kaqkunataña entonces chaykuna riki tukunan wawqichalay panichalay tukunan riki pero chaypaqa kay poder judicial miki justiciata ruranan wawqillaykuna pallaykuna porque kay mama Delia Espinosata riki nirqa terroristan payqa nispamiki
aliada terrorista y chayñata riki pay qullqita chaskin chay narcokunamanta o coronakuna imakunamanta nispa chay fichapi nichkarqapas y chaymantami por querella wawqillaykuna pallaykuna querellata ruwachkan riki kay mama Delia Espinosa incluso nichkanku iskay wata tawa killantin uchku wasipi tiyakuchunku y una reparación civil de 1 millón de soles anchayqa publicación kachkarqa kayqa pasaq killakunapi publicación kachkarqa kay mama Delia Espinosa mañachkan 1 millón de solesta pagawachun kay yanja rimasqanmanta chay derechuyta pagapuachun imapaqmi pinqayman chorawan nispam nichkarqaku rikaw justamente redes socialkunapi qhawachkarqanchik manachus kay programapi chay partichataqa rimarqanchikchu o rimarqanchikchu imaynachu kanpas chaychataqa yuyaykunchikchu pero sí kay redeskunapi purichkarqam chayqa Delia Espinosa amriki 1 millonta mañachkan kay por reparación civil nispa nichkanku awqillaykuna pallaykuna chaymi kay Delia Espinosa ña qullqita destinaykusqaña entonces pagarachinqakuchusmi pero kay Rospigliosi qullqisapa kachkan congresomi yaykurusqanmanta chay leykunata aprobachisqanmanta así que pagaykunqachi payqa mana kasiaspa imanisqanta chay qullqimanta kay mama Delia Espinosa sichum chay qullqita chaskirunqa hinaspaqa hospitalmansi chay hospital oncológico o sea kay oncológico ninaqa chay cáncer hampiq hospitalmansi donanqa wawqillaykuna pallaykuna chay 1 millón de solesta y chayna caso peqa wawqillaykuna mana ni chay qullqita hapikuykunqakupaschu mana kay mama Delia Espinosa chay qullqita hapikuykunqachu mana riki aninqachu kay ganaronñami natinqa yacha kunan qullqisapañam kachkani nispa mana wawqillaykuna pallaykuna entonces kaypi imatan niwachkanchik chayta ganaruspaqa hospitalmansi donaykunqa kaqay nichkantaqa sichum kay mama Delia Espinosa mana conectakunqachu mama chaypis kachkasqataqa mama Delia Espinosa pas conectakunansi sí o sí manachu conectakunqa hinatinqa archivakurunqasa mama iskayninta amenazachkasqa riqaw huknintapas Rospiglosita nisqa riqaw mana conectakunqachu va a ser reo contumas hasta abogaduntapas qhariaruspas abogado públicuta churaykunqa nisqa kay mama Delia Espinosatas nisqa riki mana chay punchaw conectakunqachu tenga archivasqa kanqa nispa riqaw bien wawqillaykuna pallaykuna kay martes punchawtachik chayta yachachikasunchik chayñata riki chaynallataq fiscalía anticorrupción wawqillaykuna pallaykuna policiata riki uchku wasiman pusaq wata tiyakunanpaq apaykarachin ari kay fiscalía anticorrupción nikurun riki kay iskay policiakunata chay policiakuna riki carreteraman lluqsispa cobrachakusqaku propinata kaywanqa policiakuna kunanmanta cobranqakuñachu wawqillaykuna pallaykuna. Segundo despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Ayacucho Ayacucho pasakuchkan nikurun pusaq wata tiachun uchku asipe prisión efectiva pikunataq kay policía Julio Josep Romero Cavalcanti 44 años y Eric Edison Rojas Palomino 37 años chaynuachkanchik kay iskay policiakuna wawqillaykuna pallaykuna tarikunmanku kasqa kay carreteras de Huamanga hina kay funcionninkupi paykuna chay carretera cuidaq risqankupi qullqichata riki mañakusqaku propinachata riqaw yachanchik chaytaq wawqillaykuna pallaykuna llaqtanchimi llaqkuna Winchuman Sucusman kay tukuy hanaykunaman riqkuna riqaw Chuschi kaynintami Vía Los Libertadores nishkanku riqaw riu kay Vía Los Libertadores puriqkunaya
Kay pillam kay kuchkasqa kay mama fiscal adjunta provincial Luisa Moshel Conga Palomino del segundo despacho de la Fiscalía Anticorrupción chay pinchkanikao kay año 2023 perak kayqa kasqa wawqillaykuna pallaykuna mana kunan watachu iskay watamanta chayraq condenachkanku kay 2023 ari chay fichakunapi más denuncia karqa policías cobrachkan grabarachikonsi policía cobrakuchkaq nispa justamente chay fichakuna karqa rikaw kay perico wawqillaykuna pallaykuna 70 soles ta inaspa pollo brasachata mañakusqa motoyuqmanta ama papelitarunampaq aunque ningrikaw kay chofer kay motociclista conductora nispaqari que tanto carro o moto maneja conductor sotinikaw aunque kay motociclista falta pikachkarqa o sea manari que pay cumplitucho rirqarikaw falta pikachkarqa o sea chay reglamento del tránsito chay tariki chay infracción nisqanta rurarullan mankasqa ima chataq chay kanman karqa suatninsi vinsikurusqa mana suatniyuq entonces ima accidente pasakuptinpas suatnin manaña karqañachu ya tenía suat vencido chaynallataq mana kapusqachu licencia de conducir chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna chay policíata rikukuruspa ayqisqa hinaspa riki chay policía hayparusqa kay tuqtuman iskay kilómetro faltachkaptillanña entonces kay riki pasakun kay chiaran purinapi riku wawqillaykuna pallaykuna entonces wak tuqtulaman riki chay policíata rikukuruspa ayqisqa o sea seguramente rikukuruspallaraq porque payqa riki mana apichikurqachu mana defendachu riki yaykur sino o claro yaykurqa chay policíaman chay policíapa kasqanman sino rikukururqa riki mana documento kasqanta hinaspa policíamanta ayqikusqa tensi iskay kilómetro kay tuqtulaman chaykunallampiña hayparachikusqa riku wawqillaykuna pallaykuna kay policía hinaspariki kay policía chay ratulla kay runachata kay motoyuqta multachinman karqa rikaw chay papeleta nisqanta churachinman karqa rikaw porque chayqa obligatorio rikaw ña infracción piña kachkan kay conductor por lo tanto policía pa derecho rikaw ayqisqanmantawan rikaw falta soat falta brevete hinaspapas ayqinraq intervención manta chaynaqa kaqay papeletayki chayta ruwanan karqa riki wawqillaykuna pallaykuna imana chayllachu kayna kasupiqa mototapas quitanku rikaw apanku rikaw naman como detenido wawqillaykuna pallaykuna incluso kay motoyuqnintinta kuskata apananku riki karqa comisariaman comisariamantaña destinanmanku karqa papelitaykuspa rikaw nitaq chay asuntuta willasqakuchu fiscalman señor fiscal kay wiraquchan faltapi karon porque chay siriki según reglamento de policías wawqillaykuna pallaykuna kayna kasupiqa inatinsi hayparon rikaw chaniskancha ayqiskarqa hinasqapi hayparon detenerachin riki wawqillaykuna pallaykuna hinaspan bueno chay camionetawan hatirqaku rikaw hinaspa apanakamunku huk grifukama wawqillaykuna pallaykuna y chaypiri que seguramente DNI principalmente DNI chanta rikitarurqa
Inaspa chay denillanta chay pegari kutiga chipurgaña rikao mana riki sancionasqachu awqillaykuna pallaykuna mana sancionasqachu mana papeletasqachu nisunchikñaya riki maypiqa porque sancionayqa riki kay casupiqa papelitaymi rikao. Entonces imataq pasakurun chay pasakurun hinatinqa riki chay chofer pasakun chay prometerachispañan rikao chay 70 solista mañakuspan y pulluchatawan y wawqillaykuna pallaykuna kay willakuyman hina grifo perico wawqillaykuna kachaykusqa riki nin por no y mana chay papelitata churaspallan allin policiachik chayqa rikao allin policia wawqillaykuna pallaykuna porque mañarqa riki pulluchatawan chay 70 solista. Pollito, ¿cuánto está? Bueno, es un 10 soles, 80 soles, pues tranquilamente juego mangar, caricao, más su 70, más su pollito, o 15 soles, según mi cachcan pollucha con 10 soles, 12 soles, hasta 15 soles, según hay en restaurante mina, ricao, 10 soles man uraeman cancho, pollo a la brasa allá. Entonces, manariki kaiwera hucha polluchata hoita monas hacho, holgillata riki haiwasja. Hinatinsi chay hullita haywasqantapas mana pulluta huyta munati maqta chatachi kay policiakunata pullunayarura rikao. Tin mana pullucha kanchu hullilla kasqa hinatinsi mana ni hullitapas chaskiyta munasqachu. Mana pulluta quwaptikiqa bueno mejor riki hullitapas kutiykachipusayki nispa riki wawqillaykuna pallaykuna. Kay chay tariki hay parachi con musiarachi con kay conductor y chay tariki willakoron ariko awqillaykuna pallaykuna chayna mana chayllapichu riki kay kidachkan mana chay pusaq wata uchku wasipi tiyayllachu reparación civil nisqantapas Iskayni rikao, iskayni pagangaco porque iskay policiacona rikao. 20,000 soles cada uno, 10,000 solcitos wawqillaykuna pani challaykuna. Chaynallata amaña masta llamkapakunankupaq chaqay inhabilitación de 3 años y 5 meses. Kaywanqa manaña estadopi llamkapakuyta atingakuñachu wawqillaykuna pallaykuna. Mas rimari wawqicha mamallay mama oranchik hanawachkasqanchik. Chaynata nishkanku riki kay Limapis chofer tarik wañurachinku wawqillaykuna pallaykuna kay El Rápido kay empresa El Rápido nisqanpata riki wawqichallaykuna pallaykuna JC Bus más veces como El Rápido chay sicariokuna wawqillaykuna pallaykuna wañurachinku choferta chayshi riki wakiq nishkanku pajarin lunes posiblemente kanja movilización o paro kay empresa chayta rurayta munachkan mana chay seguridad kasqan rayku karunqachu imaynaya porque en diferentes medios de comunicación plataformakunapi nishkanmi pajarinmi kanja paro o movilización nispa riki wawqichallay pani challay chaynatariki chaynallataq kay noticias internacionales nisqanpi tukupachaykusunchik wakiq willakuykunata porque oranchik hanarachkasqanchikña ya falta prácticamente 12 para las 9 y chay horapi tukurusunchik imaynay kay cuarto de horapi aunque sea más tapas pasachaykusunchik tukunanchikpaq. Kay Estados Unidos yachasqanchikna kay Mar del Caribe nisqanpi tarikullachkan kay hatun machullay macho porta aviones rikao kay porta aviones chay porta avión mantas wawqillaykuna pallaykuna kay buque Uslua Lima chay mantas chay buquepi llamkaq chaypi kaq runa policía o militar seguramente wichikuy con yakuman hinaspa wañu con wawqichallay pani challay
kikillanmanta chay wichikuykurqa ima ruwasqanpiqa chay pero wichikuykun y chaypi wañukun kaynata rik willakamun kay Cuerpo de Marines de Estados Unidos kay Cabo Primero Chukwueque mata kay soteqa mama llamama Cabo Primero Chuemeca hora 21 años chay no atayo la casca kay Chuemeca seguramente kay soteqa algún indígena americano rikao pay wichikuykun mankasqa wawqillaykuna pallaykuna yakuman chay lamar huchaman qayninpa pasaq sábado punchawtaraq ña semanaña pasaron y chay runata maskanku yaja kimsa punchawmantaña tarirunku pero kimsa punchawmanta y kimsa punchawpiqa yachasqanchik narik wañusqaña wawqillaykuna panichallaykuna incluso pichqa buques maskasqa hinaspa chunka aeronave nisqan chay siriki maskasqa riki lamarquchata kaylaman waklaman anayman urayman wawqillaykuna panchallaykuna y kimsa punchawpiña tarirusqaku ayata kay Chukwemecapata mari wawqillaykuna pallaykuna chayniyata kay portaaviones Gerald Ford chaymiki chay tayta Maduro hurqunankupaq kay Mar del Caribe nisqanpi tiyakuchkarqa rikao y chay portaavionistas wawqillaykuna pallaykuna kunan pusachkanku kay Medio Oriente nisqanman Medio Oriente man Estados Unidos llapa buques de guerra nisqanta portaavionkunata leo apachkan kay Mar del Caribe kaqmi kay hatun portaaviones Abraham Lincoln nisqan rikao porque chay huknin portaavionkunallaqa manas defendikunanpaq hinachu kachkan sichun Irán atacanja hinaptinja chay siriki como kay Irán manarik Estados Unidos ta kasuyta munanchu porque Estados Unidos imata mañan chay llapa chay armamento nuclear chaykunata Estados Unidos man entreganankuta munan rikao y Irán ñataq mana munanchu entregayta wawqillaykuna pallaykuna chay chay negociaciones nucleares. Entonces, a pesar de que ya un portaavión kachkan ya Mar del Caribe y kachkanta buque de guerra con apas, pero kaninpakuna análisis karganchik chay partita y naspanis karganchik manam suficienticho acá Irán atacanankopak porque Irán pas listo chayañas kachkan llapayan bases marinas de Estados Unidos chayañataq chay llapa buques de guerra portaaviones chaykunatas apuntachkan y sapavese que Irán mandan chay drones no tripulados nisqanta maypim chay portaaviones tarikuchkan chay hawaq wawqillaykuna pallaykuna chaymi chay portaavión pas Mar del Caribe kachkan ayjin incluso pakakusqa kachkan pakarunku wawqillaykuna pallaykuna pero como macho y macho buque chay portaaviones kanatin sasa paka y wawqillaykuna pallaykuna taxakunalla eso se rikao fácil pakaro y rikao chay jewi kunapi rikao chay lamarqucha patan chay jewi cantilados ninkuchu chaykunapi rikao wawqillaykuna pallaykuna y kunanja Medio Oriente man richkan y chay perikao guerra mismiri pagina hinalla seguichkan wawqillaykuna pallaykuna kay portaaviones Abraham Lincoln nisqansi tarikunqa kay Golfo Pérsico nisqan perikao chayman se apanqaku nichkanku chayta ña publicaykaramunkuña incluso kay oficial wawqillaykuna pallaykuna mana kayqa yanqarimaychu ni pakan willakuychu kayqa publicasqa kachkan en The New York Times nisqanpi chayñataq cadenas de noticias ABC y Fox News chaynallataq kay cadena de
Noticias F. Paykuna chaytaqa publicaykaramunkuña llapanku awqillaykuna pallaykuna. Entonces kayqa ña chijapa rikawsun, chija porque hatun medios de comunicación estadounidenses chaytaqa riki chijap chamuchkan. Porque mana kaynakuna kaptinqa a veces rimaykunaqa hukpas rikurimun rikaw. A veces llullakunapas kan willakuykuna rikaw. Pero kaypi niwachkanchik kay tawa medios de comunicación, principalmente Kimsa, The New York Times y cadenas ABC y Fox News, Estados Unidos Pitarico, y F, ñatami, agencia Noticias F, ñatami internacional, o auxilegona palegona, paigona pastarikuchkan Medio Oriente, reportero kona, entonces chaynapis F kunapas ari chigame chayqa ni karamun wawqillaykuna pani chayaykuna. Entonces kay guerra kay Irán periki hinalla hikutakuchkan mana tukunanpaq hinachu. Nichkankutaq wawqillaykuna pallaykuna kaytaqa bueno kayqa comentarios de algunos especialistas. Estados Unidos manam Iránwan peleaytaq munanchu. Más bien Irán aliadonmi. Iman pasakuchkan kaypi nichkanku awqillaykuna pallaykuna. Chay quintuwansi kay Israel kay Estados Unidos duñakun. Porque ningrika Estados Unidos kaqayqawachkanchik. Manan apoyan gañacho Estados Unidos no tenga zapallan wakcha recuerda Israel. Entonces China Israel hapipakun Estados Unidos hapipakun España tagari que harillaña rico macho jainawata Irán wanka peleo cargaña che misil guna mandanako no tenga Israel ta wajarachir genaten Papá Estados Unidos apoyaba yana pa venispa hayarukuptin Estados Unidos atacar jariki kay y Irán tariko awqillaykuna pallaykuna avión de guerra con ellos panik bombardeaykurqaku y China yanapaptinmi kay Israel harillaña awqillaykuna pallaykuna pero ninkutaq chayqa pakasqa rimay wawqillaykuna pallaykuna chaymi pakasqa rimay mana riki kayqa nimayjinpa ari nisqan rikaw chaypi nichkan riki kay Estados Unidosmi mana ñuqa yanapaptiqa Israel atacawsunkichika chaynaqa ñuqawanmi kuskam kananchik kaypiqa nispa manipulachkan niswan rika ukpiñataq niswan chay quintuwan kay Israelta duñachkan niswan rika bueno chaykunaqa riki pakasqa willakuywawqillaykuna pani challaykuna chayllata riki chayñataq kay Cubamansi kay cubano runakuna tarikuchkan Estados Unidos pe ayqikuqkuna escapakuqkuna lluptikuqkuna ayllukunas kay Cubaman apoyota mandachkanku o mandaykullanku nisunchik rikaw acá niskanku cubanos en Estados Unidos mandachkanku ayudata kay islaman islallay kay Cuba hatun isla pero llaqta país rico awqillaykuna pallaykuna chaykamaqa allin rikaw pipas maypas necesidad pikaspaqa yanapakuyta necesitanchik riki ayllukuna kaptinqa llaqtamasinchik kaptinqa astawan kusiwanraq rikaw llaqtamasinchik familia tal runa chachimuchkanqa yanapakuyta nispami kasta sumaqta sutinkunatapas yuyapakunchik llaqtanchikpaqa llaqtamasinchik qullqita mandaykamanchik hasta chocolateanchikpaq paneton ninchikpaq proyectonchikpaq kaypaq wakpaq nisparaqmi kusikunchik y chayna allin
Pero imataq pasakun kay cubanukuna chay yanapakuyta mandaruspallataq nin Donald Trumpta tayta Donald Trump kay régimen régimen castristas, porque kay Cubapi harika régimen castristas, mientras Venezuela piñataqmike kunanqa Maduro, aunque manarike Maduro ancho hallarirqa harika. Entonces wawqillaykuna pallaykuna kay pininkurika masta sanciona chay régimen castrista dejachun kay Cubata hinatin ya rika chay democracia yaykuchun nispa. Yachasqanchik riki kay pasaq punchawkunapi Estados Unidos Cubata amenazachkarqa Cubaqa kunanqa manañan combustible yuqñachu. Venezuela ya mantenerqa combustible torqa como Cuba riki prestarqa o alquilarqachu prestar imaya chay pasakurqapas manachu guardaespaldakunata kay Maduro pa guardaespaldankunata. Entonces chayrayku riki paga por petróleo wawqillaykuna pallaykuna y chay petróleo funcionan wa Cubapiqa chay electricidad huk iskay carro kaqpas funcionan chaywan achkikunku chaywan. Entonces chaymi riki como kay Maduro torqurunkuña manaña Venezuelawan watasqañachu hinaptin ima pasarukun. Según Estados Unidos kunanqa mana combustiblewanqa Cubaqa tutayayman yaykunqa porque manam ni achkikunanpaqpas kanqañachu. Y peor, por lo tanto Cuba cualquier momento ñuqanchikman rindikuykunqaku. Amañay tayta Trump nispam audiota qayakamanatinmi chay periki kay Marco Rubio, ex cubano o nacionalidad cubana pero estadounidense, señorita, pay merenga como gobernador de Cuba en España, que hasta mapata pues dibuja con la Cuba pas Estados Unidos, Venezuela pas Estados Unidos, Canadá pas Estados Unidos, Groenlandia pas Estados Unidos, nispa, ricao. Pero kay apoyo mantarimas po na pelegona hamkuna pa allincho, a ver, tayta Donald Trump allin mi sanciona y más ta sanciona ya pallaqta runa wahananpaq sufrinanpaq ñuqaykuñataq yanapasaqku nispani ñuqamantaqa manachusmi wawqillaykuna pallaykuna allinchu chayqa. Más bien chikininmanku ya mañana Estados Unidos yarqayman churayñachu kaqa ñuqaykupis yanapachkaniku, más bien yanapaysiwayku ya nispa nichusmi allinqa kanman kaypiqa doble olla wawqillaykuna, porque nisqanku sichum kay nisqanku chiqap kanman hinaptinqa mana ni chay ayuda humanitaria kay Cubaman chayananpaqpas kanmanchu combustible. Porque Estados Unidos me prohibirachin ima llaqtapas combustibleta rantikunkichik Cubaman enemigoymi kankichik. Chay aranceles chay sancionestam churaykamusaykichik, bloqueokunatam churaykamusaykichik, amam rantikunkichikchu nispami nin. Hinaptinqa imaynatataq chay apoyo chayarunqa llaqtakunaman. Kay ayllukuna mana chayta analizanchu, mana chay partita hawanchu riku wawqillaykuna pallaykuna. Si bien cierto yanapachkanku mikuywan chaynata hampikunawan kay llumpay crisis manaña ancha petróleo kasqanrayku, pero más taraq castigay ni ninkuqa manam allinchu riku wawqillaykuna pallaykuna. Imaynama ayllunchik kanman chay llaqtapi napi rika nisidapi apoyuta mandasuanchik, pero niswantaq de paso vecino llaqtakunata masta sufrichichik chay runakunata nispa chayqa mana allinchu ñuqamantaqa wawqillaykuna pallaykuna mana allinchu. Kay apoyo chay combustiblemanta rimaspa Rusiami kay semanata chayarachinña combustibletaqa.
chay funcionachkanqa por lo pronto chay generadores eléctricos motorkuna rikaw ñam chay karachinña iskay buque ninchu chayaron ñawqilaykuna panchallaykuna combustible mana Estados Unidos ni sanción ninkunatapas casuspa mari wawqillaykuna pallaykuna incluso kaypi chay Cubamanta rimaspa y chay Estados Unidos yachakuqkunamanta rimaspa ninku rikaw ñuqayku mandachkanikuña yanapakuyta mikuyta kaypim tarikuchkaniku riki iskay kimsa wawakuna willkakuna churikuna y chaynata hampikunatapa riki ñuqaykum riki rantikuspa mandachkaniku nispa aunque wakpi rikaw ejemplota kaypi rimaychkanku aunque wakpi riki mana aylluyku ni purikuylatapas atinchu porque mukuchallan nanan riki y chay nichkanku rikaw wakpi mana kanchu hampi chaymi chay hampitapas kaymanta mandachkaniku hospitalkunapipas mana kanchu ni hampipas ni ima kalmantillapas nispara rimarishkanku awqillaykuna pallaykuna pero ña ninchik ñaw ima uyankuanta a ver ninku a ver Estados Unidos ta masta castigay Cubata nispara eso es absurdo awqillaykuna pallaykuna mas rimari wawqichalay panchalay mas rimari kay programa llanchikpi chaynata rikiqa kay semanatapas chayta Donald Trump hinalla hikutan riki Rusia Ucrania chay pacificación nisqanta firmananpaq Putin ñataq riki ña mañachkan ñari ña makiykupi ña kachkan kay Donbass nisqan chay provincia Donbass chay entregawaykuña nispa riqnichkan pero kay Zelensky manam entregasaykichu chay Donbasstaqa manam ni centimetrotapas lliw ripukuychik kay incluso chay Crimea chay 2014 pi kitakurusqan chay isla Crimea mana islachu sino peninsula Crimea chaytapas dejapuachunku nispa riku awqillaykuna pallaykuna manam ni uk centimetrotapas yaykumunqakuchu dejaspa ripukuchunku chaypim chay tukunqa nispa mana chayllachu kay Europakuna masta yanapananpaq yaqa chay novelapi hinañam kayqa imanintaq kay Volodymyr Zelensky aman Putin mas peleananta dejasunchu ñuqaykun kaypi peleachkaniku yanapakuyta mandamuayku chaynapi kay Putinwan peleanaykupaq ganarunaykupaq porque sichum ñuqaykuta ganaruanqaku kay Putin hinaspaqa yaykukaykamunqam uk llaqtakunatapas invadeq mana ñuqallaykutachu nispa wawqilla bueno chayqa riki son estrategias chay cuentowan riki europeokunata manchachichkanku Europa runakunata kamachikuqkunata autoridadkunata europeokunata ari cierto chayna ruwaswanmi defendikusunchik Ucraniaman apachisunchik mas yanapakuyta chaynapi paykuna defendikunankupaq atenqa paykuna mientras peleanankama ñuqanchik jawqa yachakusunchik nispa rikaw chaynampa chay asunto awqillaykuna panchallaykuna chaynallataq Europamanta rimaspa Europami kay Estados Unidos rakikuyta munachkan rikaw imaynampi por tema de Groenlandia wawqillaykuna Groenlandia también Estados Unidos apakuyta munachkan rikaw pues chaynapi kay Europa nichkan riki chaynaqa rakikunachkanja nispa rikaw pero mana chayqa chijapchu mana formalchochu rikaw pero awqillaykuna pallaykuna kaymanta imanintaq kay Marco Rubio nichkaniki kay Europata
Señores europeos, Estados Unidos hariki hamkunapa churikichikmi. Porque ka Europa man taripukuna waka Estados Unidos te llaqtayarqa chaymi chay mirarqa. Pero kunanqa kairaquinaku yahikumuchkan nispa allentan definen rigao. Si Estados Unidos tariki chay atacaq kachkan en España taj kunan ruigapakuytaq. ¿Qué tal? Gracias, wawqiykuna pallaykuna. Chayna kay willakuykuna wawqichallaykuna pallchallaykuna más tar comentananchik karqa, pero urataqma ganarolawanchik rikao. Mejor samachaykusunchik ña wawqillaykuna pallaykuna mejor samachaykusunchik ña. En España rikia kutirimuchkasunchik hamuq patachay punchawpiña más willakuykunata qhipiririkuykuspa feliz fin de semana, día del amor y la amistad tukuruña qayna punchaw hinaptinqa imañata hamuchkan carnaval, felices carnavales ninakusunchu. Más bien kay semana tukurunqaña carnaval, así que miércoles ceniza chaymantaqa ya chuyanchakuyman yaykusunchu wawqillaykuna pallaykuna. Imatañataq chay masta ikutankichik chay carnavalta kay miércoles punchaw dejachaykusunña, ya anukaychikñaya. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.